Baik ini video. Nukong chop ek beliau merinya bulang rat nak buat thau. Jing lam nurti oh dok sodrok yang disebut arja khandro desa ajit ko akting Dolloi yang Elaka Shangpung. Dok nai kesini mang ar play trek yang senam arja ar play ar da ajit ko Dolloi purang Elaka Shangpung. Jing terang jing anut yang dok cuan lap sini dong jit ngademia ngapre epidemia jit ngar brom nang ngapre dang pide brom ketenong rim ngakwa kon Elaka nga ang bajing am yonga yok jigat ko kam ong sembolong nga to kesingim am nyau suliang ko ai gajing tikri ibro em haperthai ngal ko pa Dolloi ang Elaka Shangpung ying nong rim bo ai jigat ko dang bajing man Dolloi nga yok jigat ko kon Elaka nga VPB oskam mi hok khanda chi makri lem ge chikam stro la yok skam gi kam ong nei por nga mem kwa to lok pedu singi hi hendre nga kwa to lok chirta ai wang ling jing ban Dolloi nga yok kret lang nei por ham tam tipi pling thai khana oksok khanda chi Ewa kajing kret lang yong pi BPB uman ga kajing ang no yong a ko job te nga dit hi wa nei singi kajing job yong a mang kajing job yong pi BPB ikon Elaka nga kublech pon apa mi kular yi le ji to ko Dolloi pura Elaka Shangpung ndre nga khmat tam ko ule to kham tam tipi uput yong Elaka ngi BPB mam man baik mam man ruskam do pura khmat tam kam nga kulara to yo put Elaka yo puskam khanang wi Elaka I uskam hok nong reme hajo po la yiwa ki he usin le yalti nga kate to hikai ki kam jit nga demia kalau hikai ki ukre ri jing maya kate to thong yo nga kajing anot nga soprang kechwa kate to luti nga la dusturi kam dusturi nga pre ki kam kulara don chwa na si wa kajing job nga man kajing job yo PVP ikmat serang khamtam ingin thai yuwa man kamgi mengirap hani lu benta niyonga ko Chanki Langbang man Dolloi yang Elaka Shangpung nei sngi dihimo kana man ko Dolloi purang Elaka Shangpung usun cara kamno pi jit ngademia nga kure epidemia jit ngad brom nga kure pi brom jit ngad jingkret lang yang pi BPB nga kure lang pi BPB aiwa Belang rat nang berku berdoa, jika Elaka nga urut wi, nama yuk JHADC Dolloi par haurok diam nang kublech pun cejar. Number of electors in Elaka 10,607 numbers. Numbers of electors who exercise their vote 8,640 numbers. Percentage of voting is 81.46%. Shri Chanki Langbang, candidate with symbol of rising sun, secured 5,506 votes. Shri Daeiladmi Sungoh, candidate with symbol of ladder, secured 2,720 votes. Shri Harising Papang, candidate with symbol of star, secured 194 votes. Invalid votes 220 numbers.
I hereby declare Shri Chanki Langbang, who secured the highest number of votes polled, the successful candidate to the Dolloi of Shangpung, Elaka, with effect from the date that the Sanat will be issued to him by the Executive Committee, Jaiñtia Autonomous District Council. Returning officer, election to the office of Dolloi.